mu cyaba Real Madrid biravuga yuko rero igomba kuba ibiganiro byayo na Trent Alexander-Arnold ndetse na Alphonso Davies bigeze kure, bikanavuga ko bibaye na ngombwa Real Madrid ishobora kuko ikeneye nimero 2 ishobora gutanga bid mu kwezi kwa mbere kuri Trent Alexander-Arnold. Be kubona bano bakinyi ku buntu Alphonso Davies, Trent Alexander-Arnold bivuze iki kuri Real Madrid, bivuze iki ku makipe akomeye, ndavuga uretse nayo abahungu babavuyemo ahanganye na Real Madrid ku isoko ry'igura n'igurisha, kuhanganira ibikombe, guhanganira brand, guhanganira ubucuruzi, guhanganira buri kimwe, kubatwara abakinnyi nk'aba itabaguze. hari bamwe ubona ukabona nabo kongera imbaraga ku myanya Real Madrid n'ubundi iburaho abakinnyi. Ariko ubundi ku bijyanye n'amazina yabo ni abakinnyi ngiye mbona ko baza abakinnyi b'abahanga, ariko kuri cya kiri twavuga ngo yakongera nka brand kuri equipe ntabwo barenze. Ni abahanga ariko bya ni abahanga ku myanya pe, ni abakinnyi beza. Ikindi reka tutakuraho kandi niko siporo zose zubakitse, iyo uri umukinnyi mwiza uba wumva wakina ku rwego rwiza, uba wumva wakina ahantu uhamanya n'umutima wawe ko bihamanye n'urwego rwawe. Hari ama ekipe rero yamaze kubaka ayo mazina ku buryo ku mukinnyi w'umuhanga aba yumva avuga ati giye inzira yanjye ndi gukina hano, ariko ejo n'ejo bundi ndumva nshaka gukinira hano. Hari umuntu utagira indoto se mu buzima bwe? Nta muntu utagira indoto mu buzima bwe. Hari icyahindutse cyuko usanga rimwe na rimwe ama ekipe atagitanga mu bijyanye n'ubushobozi, ama ekipe asa nkaho yegeranye. Si kenshi uzabona umukinnyi agiye ngo nuko ngiye gushaka amafaranga hariya. Hari n'igihe usanga hahandi yarari nta mafaranga bayamuha, ariko ugasanga ya ekipe yararimo hari indi yirusha kwifuzwa n'uwo mukinnyi cyangwa se n'undi wari we wese. Uyu munsi ntabwo Trent Alexander-Arnold avuye muri Liverpool bivuga ko Liverpool yifuza kumuha amafaranga ashoboka, sibyo? Uyu munsi Trent agiye muri Real Madrid ntabwo harimo ikinyoro kinini cy'amafaranga ngo tuvuge ngo azaba akurikiye amafaranga. Trent aramutse agiye muri Liverpool, agiye muri Real Madrid, yaba agiye mu ikipe yumva ko ashaka gukinira ari ikipe y'inzozi ze. Uyu munsi ashobora no kongera amasezerano muri Liverpool kubera ko yumva anyuzwe. Liverpool ni nziza, ni ekipe nziza, ni ekipe imuha n'amafaranga. Ariko aramutse ku mutima we yumva ashaka gukinira Real Madrid, yagura Liverpool. Uyu mungu witwa Alphonso Davies amaze umwaka wa 2 yaranze kongera amasezerano. Agorana hariya ikipe ya Bayern Munich. Impamvu atongera amasezerano suko Bayern ari mbi, suko Bayern itamuhemba neza, ariko arayireba nawe akavuga ati giye ndashaka gukinira Real, kandi none wabihuza n'ubuhanga bwe ugasanga ko gukinira Real birashoboka, akagenda. Ikimwe kiba kirimo gihari gikomeye nuko Perez ubona nawe mu kugira ngo ahangane n'amafaranga gurwa abakinnyi ashaka kuba yarize undi muvuno. Ngere ko sinjya nk'umushyigikira, sinjya nkushima uriya muvuno wa Perez wa zero cost ntabwo nkukunda pe, nuguye mukira ama equipe at least zibe 50 ari kuzitanga nabo bajye kwisoko bashaka kumusimbura, nabo babona umusimbura. Ku bakinnyi nta kibazo, nta kintu bababwiye nyine amasezerano arayabara akavuga nsinya amasezerano 2024 wenda bizagira 2028 nsigaje umwaka umwe, ekipe ziri kunyifuza. Ubu mukinnyi dufata urugero nka Handes Lamine Yamal mu mwaka wa 2028 azafite imyaka ingahe? Yuza 17. Nakugenda 8 ubwo araba ageze mu makumyabiri muri kabakaba 21 gutya, imyaka 21. Yego. Ubu rero ushobora gusanga abwiye nka Barca akayibwira toke nta kibazo amasezerano nagenda akayabara akareba igihe bizabishoboka ko arasohoka. Arajya he? Asohoka agenda se? Ni urugero mu Bwongereza. Biragoye ko ari ikipe ubu wavuga ko irire ry'ikwishyura. Urumva ni urugero mba nguhaye rw'uko igihe kirihuta. Reba nk'uyu munsi dutangiye bango Lamine Yamal ku myaka 16 agera 2028 afite 21 aribwo ageze igihe cyo gukina umupira.
yagurwa akayabo ese aramutse ari umuntu ushaka kugenda wamuzitira biragoye Neymar ntiyageze biba bigoye ahubwo igihari ni uko ano ma ekipe nayo birasaba kujya yiga umuvuno cyangwa se na FIFA izayafashe w'inzitizi itesha agaciro n'iki bwata amasezerano ni buri mu ikipe uko byagenda waba wayasoje waba ukiyafite ntugomba kugendera hari imyaka ugomba kongera kugira ngo kugurishe mujye mworohereza ama ekipe mwabana umwe pereza arayahenda kandi pereza bafite ikipe umuntu ashaka kujya gukinamo buri wese aba yifuza hari igihe ubura ahantu ndavuga ko ahantu urura ari habi ariko ubwo ati nanjye ngereyo ariya nawe sinahanga wahanga ari wowe se ariko ibabonye nko mu kwa mbere wenda mu kwa mbere byo biragoye ama ekipe yabo arabakeneye birenze bikenewe mu mpeshyi n'ubundi biragoye ni mu kwezi kwa munani nabonye mu gisubizo cya bugufi ibyo mu kwezi kwa munani Ramos we ubwe yisabiye ikipe Real Madrid ko yajoininga Florentino Perez na Sanchez aramubwira ati ntibikunda ntabwo tugukeneye nta serivisi dukeneye ahangaha Ramos yagaruka mwari yarariye none agiye kwigira muri Brazil yagaruka kwa Real yarariye biragoye ubwo rero ni Real Madrid yitegura kuzakira David Alaba mu kwezi kwa 12 bivuga ko ariyo mpamvu Real Madrid bigendamo gake kuba yashaka David Alaba nawe agenda araza akongera agahita agenda ntahaguma niyo mpamvu kumwiza Real Madrid ni ibyihorere wa mugari tekereza isoko ryo mu kwezi kwa 8 riseriye cyane cyane muri defense yaryo muri defense bazagurimo abakinnyi ubundi ira full back yose bakwiye kumena banke abo buntu nababona sava ariko akwiye gushora amafaranga muri defense ya Real Madrid arega bataravuga imvure z'abari udiga sujya mu mwaka we n'icyuma se nabasanga ngo batazabatahiwe nakwiye kukiba afite backup uri ku rwego